Kanti abantu baphefumle ngabakulindeleyo kumdlalo uza kuba phakathi kweGhana nePortugal. Bagana, the Black Stars of Africa. The Black Stars zithembe kakhulu baza nikuqinzelelo iqela lasePortugal. Ngifuna bacime tu uRonaldo bazolibetha eliqembu ngamanqaku amathathu noba kwelinye. Cha iGhana angifise lutho kuhle ngisayicasukela impela iGhana emva ukuthi yancisha bafana ithuba lokuya ku World Cup ngokuthi robhe. So iGhana nje angifise lutho kuhle impela nje ngihamba nePortugal ngifisa nje futhi ukuthi ngayisha 5-0. iPortugal ihamba noCristiano Ronaldo bathembe kakhulu kuzoba nzima kodwa ke iMaghana ikeyasimela kwenye unyaka. Ungaqali singazikhohlisi nje ungabona kubanye amaqela ukuthi edlele kanjani. iGhana ngeke libone lapha Portugal. Angeke ilibone ngendlela engibona ngayo mina iPortugal nje ngikona ba inolenza ubani benotho mhlawumbe kwanye Argentina ingatyiwa iSouth Arabia even iGermany ingatyiwa ngamaJapan kodwa ke sikosibona siphethe iBaghana siphambi kwayo sithi Baghana